Ketdi? Ketdi. Kempir xo'ja o'tir endi. O'tirchi. O'tiram jadvaq bilan. Ating kim? Atim Zarulbek Chipalak Batir. Sana internetni jaratgan sende. Bir internetde жүрөй Zarulbek Chipalak Batir. Başkası yok, menejeri var. Sana xo'ja kimmi? O'sha 21 yil mo'jab bo'ldi. Jo'ndo'rda qatnayar o'sha ya. Ya. Sen Qaysarım bilen meni alam o'tasan ya. Ama Qaysarım endi jo'ndab söylesek, знаменитый men zo'qina suydaversin. Suyda Kuremlerde dünya boyunca Kıbrıs'ta tapkan mısın ya? Sen bile benim baktım uğralarında oynatasın. Sen beni kurem misin ya? Ama havayla çıkaraktan doktor çıkma. Çıkma havayla. Evet, sen üyün var. Üyüm ne? Üyüm var ayla. Zaten bir üyüm ise iki üyüm var. Gibi üyü arıyorsun kız. Özünü kulağınızı başına onun ekleri zaten tuşuna koyulmuş. Men de yapmaz ne? Sen şıpalaklığına şov gösterdi. Rekordda toğum korktum. Kuduluk roller gösterdi. Aktörski masterim gösterdi bana. Jigitke jetmiş onu asılattı. Jigitke hazır 70.000 so'm astıklar. Fonda düşüp kalata. Duşarda en glавный duşardan болады. Batı çek, süreç. Ama diyorsun da kim bakmam, ne demek ya? Sen diyemezsin ya, alacağız. Başına da kara o öyle, katı neyinde. Yemin ediyorum bana ya. Gel gide. O sizin babanız mı? Ama kol oturmak koyuyorsun ya, ne demek ya? Sen beni yiyemezsin. Fakat biliyorsun da. Git. Жол канча да. Эме бул эже Илмар эле жабыштыргандай кылып атат, анан кийин бойдоп аккандан кийин эме ала албайсыңбы жакшы эже депчи, өзү жакын болуп аткачы ата дегенсипчи. Эми жакын болгондон жакшы деле менден 12 жаш улуу экен да, уят да. Анан өзүм деле 86 ал 74 жылкы эже. Просто артистский ролдорду көрсөттү, анан өзү уялбайт да, ачык жүрөт артисттердин билесиң да. Просто кишиде жүрбөйт да. Эми бул жакшыраак болгондо алмакмын, менен тең болгондо мен урактуу же менен 2 жаш улуу болсо да алмакмын. Просто аябай эле улуу болот, уят го дейм да. Улууну урматтоо кишини узаттоо деген сөз бар го. Анан мындан башкалар деле жакшылар табылып калышы мүмкүн дегендей, артисттердин арасынан дегендей. Мындай айткандачы.